Yes. Como começar a trabalhar música? Você tá producing, writing, Yeah. being around people time to make music. How did that start for you? Se muziek, mi te bini un caso camino noti músico of you nota echt tra muziek, pero mi te quero mi influence di caso sowieso, perso mi tada toen en ik het ding echt een muraya gewoon je naku CD, te dia di awe, en de het tia tu bij de kuma CD que men e nota. Que tu vai te cometer awe? Se a mi tada amo bio mas het tá se 71 beki, het Bij caso Ron mi Rivers opa Spotify, style. we're gonna get like CD. Se te mani un 2-in-1 package, mas Yeah. opa e tata. Yeah, okay. Pero Okay. ito echt een old music head. Anto mi tata taba tipo di tata tamiku ora nossa correndo auto ito buta Easy 97.9 FM, sei taba da su ko. Anto ora kun kantiga dale bisami kindergarten gaki. Anto eri vorige keer ele bisami Zie, dus kindergarten. moet Ja, okay. Taal, ja, heel goed. Oké, heel goed mannetje. Oké, nou bon, asini. Coita trainingen, coita. Sim, basically, Coita, pero sim. onbewust. Porque ela sim. se um gewoon persoon, é meeste fan de muziek, zeg maar. Anto, pensei na chiquina dump, mani, een instrument riba mi tame, mani, met een basta portret, ku camino met de beest, drum, as yen ko. Anto, mi mama tame to echt ja, mi mama de Colombiana, que me, et hende ku, eta muziek te echt din su routine, que men, eta limpia, eta baila, boko mane. Anto mi mama su sonho frustrar, tava de tocar guitarra. Dus nunca Sonho e no frustrar, logra, boko mane, nunca e no logra se coento eu na buda amiri ba guitarles.